some me ba be she unkra me ba be boa na me fa seda Emma just hot kinky and a pepsodent wo mo na ebo me chidom ama me de Sompa Rhapsody abrewo na Sompa Rhapsody ni yebotan ni se pese ma wa abrabo ni mu die ni abrabo mu nyansa e se ye gitum se abrabo no eden ye nyina nim se ye wo wiase ahwease o hawo ni abenedie bebre wom eti wo hia abrabo mu nyansa eti Sompa Rhapsody ye ma abrabo mu nyansa adwene mu nyansa atenka mu nyansa sika mu nyansa nipa nkita hodie mu nyansa adwuma mu nyansa bibia mu nyansa ekwan fa so ni nipa tene mu nyansa aware mu nyansa enkwada ntetie mu nyansa ne ye de brawo eti nyansa ye deda no pay one na ye ready so betie. Are you interested? If you are interested, dear, you are welcome to the show. Ya buta ni se dachi bi umeka se de OJ kan manu me ho ebre se me sua de na mansua de ebre se nipa wo pemasem ka me kro ne ti se kosua na me bu na ni mutia etubo se aye wabrabo na ye nuhu nko a enuhu bebre nyanyansa wo de da bia wo ya de no wonu da bia wo ya de no wonu ana obi okro ya de enye kro wo hu sade na oye ne nye utie Sompa Rhapsody nyansa beba your normalized nonsense no ube ye free wabrabom ye free bibi normalized nonsense ade ne nye bataye wusu ene wo ban ye free normalized nonsense wo behavior bi ye nonsensical behavior one normalizing ye o se me de saa na metie saa na me ye ma de me ye we wia na me ho atome utie Sompa Rhapsody ya ba mo wada no ho te sa bosuma kotre na wo de wana mo sisi na ena no pay de me ba no boko ejoda no pay me ba no boko and then me din crunch be bread na bamu abuo ne wato ba ha ene wonti na me ba yo onyame de na sem bi asoma me se me mfamre se woni je ho nko ade wonti na me ba ye me be se me busa wo se ehefa na wo sabre yankasa hefa na wo abamubuo bi ababa bi ana what bad news to be amabrabo na fono eye wo se ewo eye option wo kun ho kra eye wo se wan no bie mu kra eye ana eye wo se adwuma no ye ne basa fi se wo de wakoma papa eta adwuma na chi ne kosi sei eye wo se adwuma ye fo no kra yi wo mu nyina di efi se wabamu obu me ba cho wonti na me ba yo eye wo se be ma na wo ware no wadi uhwamo de wonsa wo fom ti aware ne se wujai eye wo se oba no wayi uboni aye eno nti wabamu obu ene mu amabamu obu no mu nti na me ba yo. You want to give up on life? Obese wo raise your hands in despair. Obese wo ma won saso na wo kase minti mi biem. Bibi na esintia ene de wa be riches appoint no. Ade bi esi ene de wa ba wie babia ugina no. Wo shedem wo ye depression account. Awreho de bi atawo so. Eti wo si wo mpie, wo si wo nkasa nipa bi aho bie. Wo nti na me ba no pay. Eti minim se wo tie me no pay na sa na wo tibie mu siti ebere no so na me bie phone lines na ya abrawate. Enkomo ne koso no kra wo betimi abam, Eti ma me fa phone lines ne ntudwa me di nkomo ne kono wo ba me mo aka. Ede na ato a ama wudi awreho. Ede na ato a ema wo hyedem a wo si wo mpie. Ede na ato a wo si wo no biem. Ede na ato a wo si wo nyi bema ni biem, wo nyi oba ni biem. Ede na ato a wo si wo nkwa aso de biem. Ede na ato odifo trufo bi oji wo sika di ye. Wo si se wa pa nyame. Ede na ato nti a wo ni nyankopɔ twedi ampɔ etwemanso. Ede na ato nti a wabamu obuo. Ede na ato nti adwuma no watom a wo si adwuma no wo mie biem. Ede na ato a wo bi adwuma wo si wo mfa akoma papa nye biem. Adwum me pese me hu ede ato nti a ma adwum bɔne aba wo tirim no ene wonti na me bae. Ade na ato wo na ama depression awreho de bi atɔ wo kra mu nti na me bae. Ade na ato wo no nti a wo si adwuma no wo betum no nti na me bae. Ade na ato wo na eye wo se adwuma no wo mfa akoma papa bi anye biem no nti na me bae. Ade na ato na wo se wo no biem no enu nti na me bae. Ade na ato nti a wo se nka wo kura nka wo pe. I want to die, I want to lie, leave me alone to die enu nti na me bae. Ade na ato na enti se na nipa tie, enu nti na me bae. Enne mabawo ba adie bi na ato na adma adwumboni aba wotirim no adwumfie aba wotirim no enu nti na me bae. Wusu obi ama oyare nti wusu do yare na betrechre adwumboni aba wotirim. Wusu obi ayi uboni enti afi na kwa wonya papa bi ma adwumboni aba wotirim.
wo se wo kodo na do na wo do na nko ye nti sei enya de a wo bedo obi abiem adwemboni bi aba wotrim obi a wo ne koye adwuma wo ye ne yie suku ye ma ofo ni mi kobi na so goda boni semti majire mi wensu dia wo yi me di kwan so my ye di kan be di achi ma ponyi na ye jami ti mamu fama di sway ni agro mamu fama di sway ni agro mistake na wo ye na ye wo sesese ne ma ka achi etu sori enye yie no enu ntina me ba ye o eto bi ye na nye obi na ye wo bibi o eto bi ya wo na wa ye ho bone wan kasa wa ye ho bone oba bi ka kire me sante Akosua se metena wona me kire me se edi ne ba me ti ma me ware sa ba ma wi wono ate wono obusa eye die ne ba me ti ma sabio ba ma wo bodam se me ware no obisinti edie ne ba me ti ma ge yi me hia no me de me sika nyina ma ne die na afa me jam ama wa ye better oya wodie bi wo wakomam wonti na me ba ye o sofu bi ani me di nkomo osianti Akosua me hia na ware yegu sofu na ware yegu ana me se nyame nipa na ada ye na ware yegu ye osianti Akosua oba no me di me wura nyina hye ni mu minya hotoso bi woni mu etimi jam me niam nyina ma me ministry women's group bibia me jam nyina ma no me ne de japade nyina me di ne di beka ho se papa no ware ama ne yire wu ena wo hia wo ba we no ware no nti no wakona nim wa japade ne ade ansa na wo hia sa ma me we o se me de me hu nyina ato no so da ko me wo ho a ma me tam me sika wie o ka chem so ne magai aware no wo mpabiem osianti Akosua maye beta midi ya wo me mu nanu ye radio ya asoma me bi frey wose ne baba akopɛ ne baba ma ba akopɛ wa firim na wo giri sa ne yiri anhwe ne yie ne yiri bu na ni gu ne yare yeso nti ɛna wa firim eti wo kwaduro so akwakokuno ɛna esema me nyabotre nanu radio ya aso no ba bi nso frey ye Sompa Rhapsody so wose de me ye bi anya ni pafe de ye bi anya ni pafe afedi ma bre mi pese me numa duro wu na me numa duro ma me manyina nso wu bi na Mame edi enko a wusu banu maduro wu asa ma wo mame ense duro no nyina ewu na wu kwa adentia edi na munti na me ba yo mu amabamu abuo no mu amatoba ha no Jesus came to heal the brokenhearted. Onyankopon wo ban yi se wo yakoma abubuo wo be hyehye de kama edi na wasoma me se wakoma na abubuo no memra na memehyehyɛ ma wo ebisa oyawdie no emmoa wo ekoya nipa no de wo fa so no eya pa nanso so eno emmoa wo solution no enye se wo bedi yawo sad disappointment na ba ye ne nkyere se wo bi anọ wo bi emu wa na ka kyere wo oba papa bi twen obema papa bi twen we na nyame nim se enye no to ne twene efisi opese wo planted the good one but nyame ya de bone ya to atwene wo se wo bu afu wo se wo ra wo se wo jao ura wo se boy na jao girl na jao adwuma bi ayi wo di adwuma papa bi nyame ahyehya ma wo se wonti nyame ase nti wo se wonti nyame ase o onyame na kwan nya ya kwan ena na dwene nso nya ya dwene eti ya ne ye nipa nti ye ba nipa tebiem eya ye ntan ko nyame afam eti na me pese wo me do ba nyame afam na hunu se ade bi e beto wo no se wotimi conduct your affairs well something better something good is coming ade bi e beto wo biara emfa ho se wotimi kura wo mu die mu yia baby papa bi be free mu aba I'm telling you se wo baby a wo de beto a baby papa bi be free mu aba na emom ne se wan hwe yi asa de ne bai se eba be stopo sa de ne bai se eba be yesi akwan obema ho kwan na ne wo pe no wanya enuti na wo se ubekun ho no enuti na wo se wo hye dem ma wonya adwuma biem no enuti na wo ma adwembone aba wo ti na ka wo ma adwembone aba wo ti se se enti Akosua me ye nipa me watenka me nimpa wo ye nipa wo watenka ba wo ye sunsum nso e so Nyankopon wo bo wo se ne suba ne se so even though you are human you are also a spirit enti wo ye nipa pa wo watenka wo wadwene onyame no boy no wo so wo ye spirit enti wo boy se ne suba ne se so a any a physical life and a spiritual life. It is a physical life now, spiritual life. There, any
as a physical and BBC, ubetimi move to the spiritual life. It's now we read the book of Romans chapter 8. Was it to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Enti ampa wo nipa enti na de na wo na ka wo mfe papa asam na hye wankasa ade na wo lusu na ye wo ya enuhu eya wutimi ye mistake bi say wo kai wo say what was I thinking? The day na ba me tirim, day na ba me tirim. Say me hu science ni nyina o, me hu science ni nyina. Na ye de kro na mama mani an na ho. Ye de na ma ye wo ya. Na no abrante bi frɛ wɔ Sompa Rhapsody so. Asi ante Akosua manya sika pen o, manya sika pen. Na ma hunu so hwɛ. Enti ekowi ase no sika na hye. Se me yare me ni ahoden a me de be ye adwuma. Na me bisa se akachi ana. Ansa na meche ode we na mame fa sedama Joe's bread and pastries. Wo mo de Just Hot Kinke abadwa so. Na Just Hot Kinke no 3 Ghana so the separe to 4 bono no. Na Just Hot Kinke no convenient, tasty and affordable alternative to the stress of preparing kinke at home for sale. Na wonim say Just Hot Kinke de obi a enim say dokono a say ye fe no wholesale dokono a ye tu ne aton ye tu ene ye de aservo ye tu ene ye de ayeye ye tu ene ye de aye bibia. Ete Joe's bread and pastries for na aye ne saa. Ete nya fe na sa woton dokono a wosi wo kodwuma kwa koto aburo no wakonikanika ma o mayam anza na wabafia ba bebobo wabaye wo hyeto wabaye nkuruma wo twa ho sente wabre. Mayam ma soft life wo kenke abrabom. Ebra Joe's kenke ema wo. Joe's kenke na ye 3 Ghana so the sepeno. Ya de brew ya store ne kama. Ya deliver dia brew. We event bibia wo ye bia wedding. Wo ya ye fro wo ye engagement na wo pedokono dia serve wo ho a ye Just Hot Kinke. Enti from se a wo so de wo di wo bo hye so se wo de customized packages aba enti de wo pe no na wo ma ya ma wo wutimi ka so wo nya dokono no na mo fa hyeton ka ho mo fa green pepper nka ho na mo fa cassava fish ana red fish ana se bia se de wusi pani bia wo be ya ma wo ana me de me prefer sardine na me de be wo no enti e be customizing according to the nutrient a wo pe no na de abrɛ ne bo no so da fam kra enti fre Joe's bread and pastries mo de Just Hot Kinke aba ewo 02560688332 02560688332 tie number ni biem 02560688332 sa wo hwehwe Joe's bread and pastries a wo mo dome commercial bank achi ho na ma wo kenke experience no enye healthier and more profitable with Just Hot Kinke wo mada romanti ene ye de Sompa Rhapsody ebrewo from day 1 aye chance ye busumi penie Sompa Rhapsody by a friend when ya bosome na bosome no Joe's bread and pastry for and a dear chance here. Yensan fancy that my Pepsodent cavity fighter. Unilever founder Roma. One more and a de Pepsodent cavity fighter bejaso. Was so send a good no more ye never home buying. 10 times stronger teeth any epe. Pro fluoride, any marco calcium ingredients and I idea one no. Obi idea dance yes, would ye Pepsodent chichu see no one was sambro why you will see ye. Bet me dia kokodro asere enti the tiny holes in your teeth no na with the Pepsodent cavity fighter na with the chichi Pepsodent Ghana Dental Association wamo agiatum wo bet me afred dentist for free wo fred dentist untia kapre untia dama no 24 0800161000 0800161000 Pepsodent, every smile matters.
enti wura ba apamdada beka apamdada wo kan say abrabo abo wa pe o say abrabo abo wa pe abrabo ni wadi na nyonyo eniema bebre atoto a enkoyie abamubuo bi aba awrahuo die bi ataw so wonsa wo fom wankasa wo ye wo ho tamfo adeɛ baako a mepɛsɛ wote ase na ɛboa wo ene sɛ ewiase na yabɛwo watomu no ɛyɛ wiase a ahye ase ɛyɛ wiase a yɛkasa wiase ahye ase na ɛsɛ bɔne wom wickedness ewom ɛwodie ewom konkonsa ewom nantintwitwa ewom ɔtan hunu ewom enti ɛfa ne wiase a ahye ase enti sa wote sa de na se a wobenya nsumdue ade me ye ne de ne wompem asem da bi wonti abrabo ase ena me de makuwa nyina amano ene wagya me wonti abrabo ase ena me bebie wani ama wate abrabo ase ewiase na yabewo watomu ne ewiase a ahye ase boni wom ene bre wom nanti twetwa wom woye papa ye de boni beyi waye na ka ho woye ho hia me ka tire o se enye etiti ase woye ho hia enye da enye wo papa ye na wo beye ni nti no ena be ma wiase boni na free ho na mami musa wo Yesu Kristo ba enye wiase boni nti no obewuye bacho obi ana afa no ono kura oba ya obese asenu ase like this father Eli sabatani oka ye no say father forgive them. They don't know what they are doing. One no kura no me pacho boni. What we say boni mocha e wo wiase. Wa ba be wu 2000 years ago. Oko be sin ne. Boni no kura fe kura na advancement of sin. Boni advance boni aye digitize. As a boni aye technology economy no na boni so economy. Ti asie se ewiase na ya be wo matomu no ewiase a ahyease. Men naive. The kind no, don't be naive. Te say they would say ostrich bi a wode ne ti akwa kwahye nsuom. Won hu no he. Debi don't be naive. The kind no. Ewiase na ye de mabetomu no. Ewiase a wobetimi aye papa ne de bone ayiwaye. Ewiase a wobetimi e de akoma papa akọ no obi de akoma bone ahia wo. Ewiase a wobetimi aye obi adoye na wono aye wo bone. Wiase obetimi de wakoma akwakoda obi na wono de akoma fun abrew ebi ne Samson and Delilah. Samson de no wadwene se wanye oba wodo no ba no onim se oba no no wadwene e woni tirim ntia oba he wiase ahyease tiase sa ena ba bia metan wade maami bi wo ho menim de maye wo mpem wiase no eni kwan se wo ye bibia pepepe ansa na nipa nyina pa wasem tiase wodofo na be mo nya asomdwe na me de asomdwe na bre wo se na be ya wo hu niema bi a enya nwanwa enya wonwanwa eye wonwanwa se wakwa kwado obi no so no wo wonti abraba ase na da wudo obi ya no chese nipa no do wana ka kire wo se wo hia no na wo do no e chese wono so do wana ka kire wo woni magine woni tim ti ono ka se wono be ko relationship mu wo hia no na wo ka se wo pe no woni magine a woni di nti o ka se yes. Do you know onyame nko na ni magine e woni pa etirim ene de woni pa komem wo wonim. It is sometimes you project ourselves on others. Say you sit here no. Now you say san will be at point number 2. Me patrol. So we ni papa and nun chese ni pebi obeshi ni bia ni papa uti asa point number 2. Don't project yourself on others. The fact is we di akoma papa be adwuma no nkyere se obi ade akoma papa be adwuma wo. Wonti abrabo ase. Wonti ase. Nipa enye nipa nyina na tese wo enye nipa nyina na tese wo ti asie sa enye nipa nyina na tese wo enye nipa nyina na omde akoma papa eye adwuma enye nipa nyina na enya akromfo enye nipa nyina na ba ne wo relationship mu fi so wo do obi wo ha wo ba so obepe wo sika adi obi an wadwene ye woni tirim na no ne edi dwumade wo ha Sompa Rhapsody so abayi wo bi frey wase be ma bi one na twempena be ma no antwiti ne yie etu ono so ye na dwen so wo be kyere ne pa
Oma bema ne ye ne ho ade ne na wo twemienu no ogyan no. Bema no ware no no odwen se me ware ge ya mama ware ni de. No onim se ge no so na dwene mu no obepanehye no. Oma ne ko na busuafo ho koye ne ho ade. Wo ye ne ho ade wie ye no. Ne na wo twemienu pepepe no ka tense magya ware ne mimpa biem. But ebia na sa bema no ebra wo kɔ no na ye ne se de mani mebe ware obayi de adwabre oba no ono so de akoma papa na eba wanya wonti abrabo ase. Don't project yourself on others. Dia to so miensa enam se wonim se wiase ye wo mu ya hye ase na wonim se wo ye ni papa pa nya obia na te se wo no wo hia abrabo mu nyansa. You need wisdom na dia nante. Nyansa ba ko wo hia ne se obi ba wo life mu ya test ne hwe. Obi ba wo life mu afa ne kompai bom. Obi ba wo life mu bie wani. Obi ba wo life mu am wadwene mu nte. Asase we so yemfa tenka mobra tisha ne nso sa. Asase we yemfa tenka mobra ye de nyansa ne bobra twa homa me. Ti asese asase we yemfa tenka mobra ye de nyansa ne bobra. Wo wiase ahyease ewiase agim papa wo wutim na obi na agim boni wo nitim wo so de atenka na benante. What are you talking about? Obi be say what are you saying? Ewiase na ye won yemfa tenka na nante otom menua wutie me ye de nyansa ne agere ene nante. Se wonnim na wo ma watenka di wanim kane a da bia na wonsa be wo fom. Ye de nyansa ene nante enya tenka. Wo hia obi na wo pɛ no enu nkyese nipa ne pɛ wo. Obi a wadwene woni tirim ntia wo baaye. Eti wo de watenka wo wear your emotions on your sleeves. And I would nam. Eti wo hyehye. Nipa na ekakura na wo make excuses for the person. Wo dane no. Me mo atiase say, ewiase we live in a wicked world. Ye woni papa pa ene woni pa bone. Ewiase no enimu ache ye woni pa bonefo ene woni papa pafo. Ye wo omo akoma papa ene omo akoma fi. Ye wo omo agyen papa ene omo agyen fi. Eti yesusu gini padi. Yesusu gini padi. Watenka nti wo hia wo bia na wagye di. Wo hia wo bia na wajeja wo ho ama no. Wo hia wo bia na wo ne nante. Wo hia wo bia na wo ne bobra. Wo hia wo bia na wo di sika akoka ne sika wo na wo ye business. Learn to test people. Onyankopon kro testi Abraham. Learn to test people. Learn to watch their actions. Learn to watch their show womu ne ye show womu sunu womu ban. Pese de womu siye womu eya ahye. Ma woni na wasa aboa wo. Yesu Christo kan sambi e Matthew chapter 10 verse 16. Was say, I'm sending you as sheep among wolves. Be wise as a serpent and be humble as a dove. Yesu usman nesua fonte asem o ka kire wo mo. Wono we nyame o woni bibia o. What is more kind? Was say me de wo ko ewiase a we ye sheep among wolves. Be wise as a serpent and be humble as a dove. Na unim kwaya wo so won fa nyansa nante na de watenka na benante. Etu wo hye bibi na wo pa gigi. Wo hye obi na pa na sema na wada no hu nyina agu nipa no so. Wo hwehwe. Wo pa na sem ninte no. Eye wo se nipa no so sa adwene na woni tirim. Wonti abrabo ase na wonti wiase ase. Ya de nyansa na nante o. Nyansa nso na ni da hote sa aboa wo. Dia tosum enan a memo aso ate wa abrabom a betime di aba obre betime aboa wo na wodi wanamon asisi ye bra waye wadwen se nya watenka na ade be nante. Dem wodi nyansa ene be nante ene se kan hunu se wode wo ho. Nia wo pe ena wo be entertain. Nia wo pe ena wo be entertain. Se wo fa Yesu Kristo so wawurade ne wagye nkwa na wodi uti akohye ne na ase de a na wo ye wawurade a ese wo ma ne honhom no e directe wo. Na mama bia wo tie me wonye Kristo ni eti wo fa wuti nkohye ho nkonkru tumi ase se won directe wa tie wei ebra wo wiase ahwe ase ne se wo de wo ho eti ba bia wo bekwa ye beteti wo no eye afiri ho ba bia wo bekwa ye be ha wo no ya menko ho efisa wo de wo ho ema wo bia nhye wo so emu obi amfa wo sa akoa emu obi nante wo so da wonim ne wo ya na onyankopon no kora wo boye no won hyeye
adentina nyame nhya yi na nke nyina yesum nyame yanko ompe but so odi obi apa ama no adentina wo pa nyankopon de ama wo wo de akoma bema bi wo de akoma wo ba bi wo de akoma adamfo bi ne ne ye ne su ne ba a wo ye nyina anya ba wo da so te ho adamfo woni ne hia bibi papa bi anim enkoba papa bi anim da bia konkonsa ena we shoe ena we bag ena asemasi ena we yaye we mudi konkonsa fra no pa besi awia e de na de beka wabrabo ho twe ho ana wote ho me de me kaka che ne se me mpe na adamfo bi ma me nim de obagye de obagye de wo de yede de wo begene de wo de yede de wo begene wo ye people's please anya sa de wo begene e de wo de yede wona wo bobra no wo hia damfo bi da bia na wo bobubuo da bia na wo ton ho da bia na wo ka asema enye da bia still na wo da so ko ho eti wo say da bia ho wonya hu say your life is in your hands wonya hu say wo hyebre ni kutawo dia wo pe na abaware no dia wo pe na abefa na damfo ba bia wo pe na wo be ye adwuma sa wo ye adwuma wo ba bia steady environment no wo say adwuma wo security bia ni mu afa wo ho agene fa won agire na plan na nya strategy wutumi say adwuma we any future fa won agire adamfo we wakwa fa won agire woni ne pa ne hye be ko relationship mu wonante wo so fa won agire who power ekuta wo don't give your power away woni obi ko relationship mu wona mo ba bi wo ma me wo no ogina he wo papa wu no ogina he wo maame tete wo tubini change o diapers no ogina he mo be hia wa brabum se mo pese mo nante ne bufu ya no ama ne sa so pa no abo asum wo te wa ya dai wo te wa wo pa dai ene no afraw ena me send me momo ena me rentasi ena say ni say one no a dramatic person cut the relationship off. Adentina who give you power away, sir. I say why you helpless. I say when the to me be and who would you when you say? Who would you when you say? It's your own journey. I was so who near so way. Say baby, I wanna and yeah, it's a so free ho. And now be your strategy. No what nasia she. Me who say boy we onye o ni paboni ni sika obeji ye wadi. Okaso obetu ya wentua. We so be men obaji we oji ye sa wo de na fa me koji sika no kra na afa ya dan ntoko nti wo so wo mfa wo ho adwene wonnim dia wonye utumi anyame ama wo se wo ye nipa no enyemu ma obia njemu da bida njemu ma obia wukuta sa tumi ne dia toso biam etoso num abrabo no sa ekire wunyansa eya afa abrabo kire wunyansa eya afa ema die bia nto ma ne nchemu kwada sua bibi firim ema bibi nto ne ma ne nchemu sada da binya bida abrabo se wo kire wunyansa eya sua bibi firim saade na ama meto se be sai wo eba se bebie wani eba se be mo agire mo ate eba se wo benya wo de wanam wo besisiye eti sa abrabo kire wunyansa eya afanyansa ne nante bebre ne yegimi na no oden dodo ade ne besi baako na esimienu na esimiensa na esienan aba obi aba meware woni me da meware woni me da omba ya na omko nti still abrabo kire wunyansa de tosunum eya afa de tosunsia se bibi tuwa na wo fa san nyansa no afri mu a fa hye wutirim se sa de we ba se bese me ma ho kwan se mi hia wo na me do na me pe wasem na me se me pese me ne wonante na wabɔ mapo wadada me wodi me hwammo na no lady bi be kan story bi kire me story obɛkan ye ne se papa bi oyɛ sɔfo a wone ne hyehye nam se sɔfo kora wɔtwe mpana kora kyɛ se wonye papa ya na sometimes ya na minim ye problem obi ye sɔfo ɔbɔ adwaman wo ye sɔfo papa sɔfo ko shini sɔfo ɔbɔ adwaman wo ye sɔfo na so ɔno sɔfo na ɔyɛ sɔfo ɔde ye de sɔfo ade na wo kyerɛkyerɛ no wabu so enti tore bia yeso ya na ye ha adwene ye duebo
ato na bia ye duebu so for wo boy adwaman so for committee adultery ede na wo timi agye di enti mayo ne binsu ya na ya so oden oye sofu waware ene obefa wo side chick se nipa wa wugi ne di ene wo so hu wotimi gye se nipa wa edidi a wo hu woye young pastor wa bi asore ketwa ene wo fa fama ne wa asafo ni mu we wugi ne di na obeka che wo so obeware wo a na wone wo boy adwama ade ne wo kyerɛkyerɛ no wo no wo buso na wo be gye sa asofo we adi wono so woye sofo wo the bible ne na kyerɛkyerɛ bible no so tie adwamamɔ Paul come of 1 Corinthians chapter 7 sentimu nware say wutimi say wo bɛne a na sexual immorality de yempese ye beti bi ye nipadua ne Nyankopɔn asɔre dan okay kan 1 Corinthians 6 no ebesi 7 ho na woka sexual immorality ho asempa sofo no onu kuta bible no wono ye jamabofo wo na wo ya asɔre ba no wo se wugi ne di ene wo ho anwanwa etuto da bia ye diebo ene obeka kire me oka kire me nam se maame ena me kan se woni kura ye sofo no wo bo adwaman no kura kire se na ye not no ohu ya ne se sofo na fafa ma ba 15 ne ma ni bia dada anti ba ku bia okonya no a wo wa burukyire say ho no nim se ho de won sa young pastor nya young pastors o ma ba nyina na enye mesremo ya wo young pastors o mu ye fake o dress na wa shape ayi ye fe ne se na bodwese no ayi ne te ho no wa bosi utu ene ye eta yi na bi bo ha no ahyehye ne ho hyepe wubusa no se die nti na da bia wasiesie ho a ena me kan ni o mu nyina o eye mantia young pastors ni bebre a wo mu dress hyepe no eye mantia eye mako ena adwen papa wono amu naturally op life ono amu naturally no nani da ho eti wono wo pese o nyame adwuma obompaye dodo ono a yiyi na bodwe se ho oba na security for the nachi protocol team say tie nie na ne siuti nya asam ketwa wa march ne shoe ene ne tie ene ade da bia wa dress che so tum say kuntan no oba dodo ono a eye ma ko bi ena odonyame but naturally no upper life nanso so was dia na ba no ene edi behunu eti the fact is bible na kuta no 1 Corinthians chapter 6 ne 7 no kasatia sexual immorality no onu abusu no ede na wo akwa gina di oti ya ne sesofo na ware ayi America fo yi bi ma no because ho na ede ena lady awo no oba nam se oba partner se abrabo ekire wunyansan ya afa nenya strategy say strategy ne say won say yanyi nipa ni saa memma de sofo ne de ye wo ne nsew afekura na bawbre yie na dachi bi wonhu mfere bawbre yie ma sa dachi wonhu mfere wonim orofo wutie mitie ade bi ato ade beto wo no ida sa obema sa ade na ma wanyini aye nyansafo a wani bete anaso obema sa ade na take you out ne momene me be hye nkwa se fa hye wutrim se wei mema ne nkokwa da mema na yemi menyini mesha da ma sumba mesu ya mepie I will cry, but after crying, I will gather myself up again. Bible say, "Oti ni be shia sem prenso, be sorry prenso." Eti abraba na ahyase ka ho. Eti ampa eye sabre ne magimi, eye bagimi bre. Sabre ne magimi ntina de o kan ye bia meji wudi ye no. Ba say de menye wasi ni sa, mani ate. Sabre de nye obi na me fa na damfo sa, mani ate. Eti abraba chi wonyansa na wafa no wa ye strategist. We can why a strategist na wo hu de ade we ya kira me de e de lesson e de ama me e kwa ba no mefa so de abɔ me bra eno na kyesa wo bɔbra wo eno na kyesa wo bɔbra nai sa de wo ye me de eno nya me ntia ne ka ena yan eno wo bewu o ansia de wo boni de aye de na wonim se obra na ye bɔ no de obi adua na no no wotwa wo boni de aye de na wonim se Galatians chapter 6 verse 7 say de nipa dua na no an wotwa eti obi aye oboni a why must you wish the person evil there be let the righteous judge I will say vengeance is mine manintu na moma ono ne justice na temu ne judgment efe keke una wo betimi aja wo betimi eti obi soka ade na nipa ne ye wo no wo betimi etua soka
e dey na obetimi aye dey tuen nipa no wu adfa so be na benya free so nipa no wu so abodam ade na obenya free so edi no me kwa duro so e na me kunu e no wo ye na kosi sei e fa so be na onim se kasa de no wudi manyame a enka apart from say wonya nyansa free na mo oni ate na mo oni ada ho no onyame betimi adane no amana be yenhira na nka aka se Joseph no ani nuanom eyi ne man na nka o ye better ena wo se de o man ye minti no ene emenum adura wu a enka oba be ye prime minister na boy ya we jam minti girl ya we jam minti no I don't want to live anymore o ka say I don't want to live anymore enka oba papa bi beba eti di atu won ama say ba be say we ba say be ye wiye me mo so ate heartbreak no it didn't come to disturb you and I said to destroy you, it came to make you. But one tia braba sinti no ama wafano bibi eti nipa na nyame fa no so de nyansa abre wo no wo wishi nipa no evil onyame nim se wo ye too naive onyame se wo gi nipa didodo onyame hu sa braba no ntia se o ma ye de abe wo mfe baako eti nipa na enemy ne fa na so de be wo mentano me pa cho de bia me kasa asem wi obi aye obone agye mu gya ne manyame onyame ye righteous judge obi bu wani mutia gya ne manyame obi chicha wo nantira gya ne manyame obi ka tro e de to so gya ne onyame be judge na ma na wo judgment de ne be ye aye wo ya ampa wo ye nipa megitum ye nyina ya nkrofo a ye pe o masem aye de adwen papa ne wo mo nante ya o ma ye ne ma me ba ye gem ye sua adesua be firi mu ye nya adesua ne firi mu wie ye no ye wie ne ye de anamo esisi ye eti ye ni anwan wo obi a wo ye nyansafo a wo ye obi a wafa nsohwe mu pa obi a be hia ne bia a wo ye nyansafo no wafa nsohwe mu eti me pa cho eti usu be kun ho na ayi future aniema papa na nyame ahyehye wo ama wo no nti wo so be bo ato agu because of obinti de atoso biem enye nipa bia nyame da enye nipa bia nyame onipa bia wo be hia ne bia oye nipa your friend a work in progress or a human being means that we work in progress onipa bia be hu ne bia papa wo ne ho ena mre ye nso wo ne ho onipa bia ne ho wo ye bofo anaso wo ye Yesu Kristo eti Yesu su ye nipa nyame adenti na ye wo nwanwa so obi aye obone adenti na ye wo nwanwa so obi etia wo naso adenti na ye wo nwanwa so obi akoka wo ho asem adenti na ye wo nwanwa so obi akokotwa atrode ato so adenti na ye wo nwanwa emma na nya wo nwanwa da if say we are nipa mama can say be about human beings nipa ye spirit soul and body that be make ho asem ba nipa ye vessel anya mitimi fam ye adwuma e na bonsam so timi fam ye adwuma nipa bia wo be hia ni bia nyame betimi afa no so aye nhira ma wo ana bonsam betimi afa no so am wo hunu nyansa nyame betimi afa nipa so aboa wo bonsam betimi afa nipa so am woni ate wo wasade ne se ade na esi ye no wo mani ni wadwene mu dem na won kasa why me man kasa why me ena den na me pa cho ebi atu obi eso sen wudi o nya obi a ne kana sam enti men kasa why me onyame oyema ya hoden am yetimi de fa ne memu oyem enti ene me bie phone lines na to ho no wabem ehe fa na wo sabre ya tebia ben na wo mu state yesai wo hye ba bia wo su ana wo ba bia wo di awreho ana ede na ato wo I want to know me numbers amede be ya adwuma no eye 0260 196064 ena 0260 196065 me numbers mienu ena no pay me pese me hu ba bia wo ene wo te bia wo mu eye 0260 196064 ena 0260 1960 brane ye ninkomo na ma me hu ne ato wo na ye nsua de emfrim. Hello. Hey, good morning. Good morning. Me nua ba na mehia na no pay. Ba unya be ma na kwame amankwa. Na kwame amankwa. Okay, evangelist what is written. Evangelist what is written.
ka wo de na menim say we evangelist de dia wo wani pa Akos radio tem na say ndin on say de we kan nyina no say the person be yeduma na mebu eto a e ba ma na nya wudi you can no ka Job chapter 5:7 that the man is born unto trouble the woni pa ma how any a person say what you the person you think say na what aka na bia no the woni pa ma how the how no beba o ka Luke chapter 6:26 but more unto you say you can na ka papa mo ho Luke chapter 6:26 say you can na ka mo what papa munie Akosua na be kan what papa o say we tia ba bo na we ti mo a you be kan what bo na bla we how da ebe how kakra but enka wo nhye ebe how but enka wo nhye yes ba be twam ye ni yes no ti Akosua o how bia no wo bia ti a the story say ne ba buru mu atem bia na be ti pa na won sa no any trust ni mu yes you say any time na da mu amu ni se medical aka no but ni pe people be na count any say if you for a town and be dia we aduma ni pe di town and then one because yes you are Canada that me ni na wo ho ta go je me kan say ya femu yes na me ni dia pe dia betenda because I feel upon it you ai mame ba ko ede na to wo a minim se na me ka evangelist de we evangelist ni emfa wo wani dia na wonye true evangelist se ede wo kakra fi se Paul we read the book of Acts of the Apostles now the see Romans a wo she asempa kakra wo ka Kena Agrippa ukopie nanim na ye bo no ba kokora the synagogue omo fe no omo se ntwa ne ma kakra ansa na ye gya no e ma ne mo Yesu di biem obo sa Yesu di no a enti minim se we evangelist die kakra dia wo wa na me preach you Malam Johnson me ko ko for time the job almost 18 years 20 something years kla you want na ma tunya ta me so wa be ye kwan no e to buku ase kwan ni na mo odada na me dina ma bi so ni e ti so no ko on ba ya kwan no o mu bu so no e ti on bo ka so be ka ta no bi a wo kwan bi ti a wo ka enti apa ne ti a ka mi bi so no to wo ni ti ada na later ta be see e mu a na se te ne te 3 years mu na e bi a na gina ba 15 years no atule papa ni se e ma na ton ne ma no e se ba wo ma ba ko ni so ton o ye ne na me gina me na appreciate ya o ye na so in preaching ya o ye de ya almost we appreciate ya oil ai o ye de bu ko gini adi adi e di apamo afri o e na papa be ka tell me say dan e dey me ntwi o am so da me no wa na wa hanza na wusi with them e say ha ke me ka be biri ni malama ja biri ni papa ma o to de me ko e ya du ko e me ta ko de me ka ka be de me ko ko me say papa na ka tell me say me ye dedi itaye me ko ko me say go me ma ya ke di me say emran tia effective noise yes emran ka tell me ma si nyeduma bo mo de de buru so ipi ma ya di me ma ya di mana ke but they be the almost 20 years and almost 23 years and that's woman my yake because that is the because of yaken that goes you don't go in the phone come on come measure if you are suffering machine no money new asin no be man ko so you get idea you bet you one I believe you will have to blame court later and you don't go with that district court because you know say me go court that yeah it is just that na they got to work and man to so me to say ministry house man kan ya me asim da na no ka to dem piano man ko go bi ni se ka to ni ti nya nya me asem ka so are you challenging me they got this court so mu ti am ka te me kai are you challenging me am so no madam ta no we se to bi ni jama me ko e ma nko bi ba wo so me so me te ni se ni se bia me kan nya me asem bi ai o man ti so na ni e de no ko we ja or imagine 2 weeks. Hey, who got them 2 weeks? That's why it's easy. Can you tell me 1 month, 2 weeks, I don't know. Hey, evangelist Kafra. That's why it's easy. So much you know better than the time. That's why it's easy. So much you know say so for among about. You do my 2 weeks never court no. Court to find any 1,008 no me jam na me bet.
ana me tue bi ani jano ko manim kakra kra evangelist unim obi gina line so nti esa se me hyeda ma wo ba studio hanadako ye di evangelist amani hunu part 1 and 2 na ko me tini nyawo pa me tini nyawo number pa na ma pre ko am ti gene ko ni nyawo anja mete mate me ayi me de ya client service line betudwa na ya hyeda last year the work as a commission one fan ma fan ti je ne de me de betudwa me no kasa we ya kwa me de beto but evangelist nyame sha me da se obi wa aba homa no so enti 0260196064 and 0260196065 hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho mini aben meshiani. Pacho John. Pam. Yo, pram. Yo. John mamintie wanope was Sompa Rhapsody so. Ya mishamu. Ameno. Mom pacho pesa mbisa kwa simba pata na mikasa. Twaso. Pacho so bina gakoba. Obetu never adebio mo. A doctor for no just yebusa wo mo bade ya tie ne say wo hu ne ntema. My operation for Tabari Afra. Oh, Kafra. But you will give this a baby. Amen. Nyame said you would GD city and Yame Manemremu, why? Amen. Because I did not mean Kasa and say, Bonia Manipa being said, and Yamian Bonia, I can say, for your car, and not phone crapua, for your purpose count. But, yeah, we didn't say, Obini fra na wa family say eno no I refer them now obin to minya kidney favor but onya gibia e be samba bio but me bia ma be no goda ni kan dada ni said that would have no 35 years but e catch man ni said me ni be samba bio wonya me na waji na die no said the blind Bartimaeus no Osan yare no nyame nkai wo no nsan yare wate. Amen. Because my thing is the meaning so obey. Amen. Obey. Na meni ne be fa ba na me ba wo studio have. Abedi amen. Ne ya wafra wo no nso wo ye no kwafo. And we say with man it may be impossible but with God all things are possible. Nyame sha obebre ye nua bema. Obi fofra ba hele. Me ba cho me nua be na mehia ni. Mami esimpacho ma u radio no nkɔ fam kakra ma me why minya feedback Mami esimfo ayi u radio no da so osoro pa na 2 weeks ni na mechi mu program na ayi hira ma me de amen na me da radio bi na meta de so na me cheko na da ko me de ba twi abi na mo tell Sompa Rhapsody mo share no Bobo. I'm maybe a chum. Something papa. You want me back? The radio to baby. I am a baby putting to me and a quiet. Oh, my shisha bear papa. And you may say, and my mom won't because me and your papa be film. Amen. Drum the Ankasa. Amen. Now, the Anatoly will kind. What say, like, no being so. And the beer and see that be in car. Min tell we any punishment when on power and all sudden. Which when the one year the BBI and so on power. Yes. And one moment so I said my bill say and one mass. Was and Nippon power and so calling more didn't get you out the custom. See, and so we continue to mediate to move and did be on the radio and a hand out. Yeah, that's a pa. Amen. Me say, would a mammy, your grandpa, any pay. I'm from so way hu ye adam asefo from so way hu Yesu Kristo ne ba asase su maame wanye bone bia o papa nkoa no ye batonya tan wonya nkrofo anu wo mpenasem omo anu wo keka no wo tiwe wo ba ye wani efra wo se wani nte wo wu a wo sosore wo bubu a wo sosore enka obi a waye papa sei no senka ye nyina ye kamfo no but wono kura ye nya ne ho asem kan na me ne umi ne de obi mpaya asem mo asa nya hwi o enya hwe no ma kura amen one ko for me dire so obi obetia wo program bia no jiso ono ampe obenya ntonso na de bobbo ne bra for the lili ya de nyame hira mo pa amen ma me nyame hira kwasuati bye kwasuati Sompa 106.5 FM Accra your number no 0260196064 and 0260196065 hello good morning oba pa ben meshiani
Pacha me the mami esi kasafi dodowa. Yo, mami esi dodowa for ho ye de. Man openya mincha opa. Amen. Chacha mo de mai. Edu media. Nyame e okwanya e fastia na ade. Ma ti bi mi me kulenya fa nyame mi nti a o ma de basa. Yan omudi ye nya kopem ye ware kra no obi amba. Nanso enem kacha ya mi nse. Nyame na o ma ta ge nti na yetimi share ye ho. And na yetimi aba nkran 3 years ni ya be kasa ati efie. Nanso o ma anya sa na ye da se kra ti wa. Nyame su sinye enti dem. Nyame shira. Nyame kan se nyame shira mo ni cheche pa mo de maya bibia. Nyame shira o pa. Eti won se etan no, sa otan no adane abaye nshira. Aha, enna enu so hye mo de ma mu se obi ani mo fanti mo de mo hye brebe hye mo nsem. Eti wonim se de esi enti woni wo mienu woni wo kunukura no sakasa bi ba. Monim se mo mienu mo kuntia mo ho anyeye. Ebi se mo mienu no eya mo nko a eti abaye motivation bi e de unity bi aba mo mu enna asa de adwumaden aba. Onyame hye so obe share your story with us. What? Amen. Onyame hye wa ware so. Onhyira wo maso, onhyira wo fie. Oma wonu kuntina wasumdwem. Oma watamfo nya wo da. Na wonfo watamfo nhyira wo nase. Nyame agya, nyame oba ne nyame nkonkron ne dimu nti. Amen. Medase 0260196064 and 0260196065. Aha yes Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Mama, good morning. Good morning, Oba. Okay. Nyame adom na wonso e. The was in you with the Maya Dani. Amen. Especially me. The do Monday na so say sama kuma soni. Amen. Na adimbe won ya. Mama da was ni with the Maya Dani. Me asema usana kuingia eye. Ni kwanza ami. Opango so biso tanyo. Enye ne fe amre bi me kan say wo cha wuti kura to plate so na de koma no kura enye ne fe obi wo ho a wo hu daachi bi a fe tese wutimi se wo hu se daachi bi obi wa tan wo nye nanti o daachi bi nyiba bi nyame de wo kɔ obi wa ho ofe obi wa ho siesie obi wa ha wo kasa obi wo ha se de wusi bu ho kyese wo hu a wo intimidate no enti nya wusu wunti na memo life o ena nya wusu wunti na meka ma no atum ena nya wusu wunti na memo bra enya wunti na mabra bo be stop da bi meja wo amanyame na mahwem manim toten e de abobra nti ende ye no kore pa Mami, you worry, but not the you worry 2 years, no me worry. 2 years, the coming here, woman, years, 4 years, no me worry. Master Denningham. The fear of Denningham. Me, mammy, or woman, Akasa Denningham. Mammy, and most time, near, let's say, now put my yard to I'm now just mommy, mammy. No call na me so. Wo ko wo say for? So. Hey! Omo nyina mema na say ma anase efrafra. Mami, mienu. Hey! Ema tu mema tu. Mami. Nyame ka watamfo. Wa nyame ka watamfo no tu mu yie ma ne ye fe. Okay, Martin, no time in if you were so cool, but it's not who are finished. Hey! If you were so cool, what is the point that now who are finished? Yay! And Kwan says, oh, when you need to say, almost say. Wow, Miss me wo triplet o Miss me wo hena samiensa. Ba wo de wo beat me record no kra. Oh, mommy, you said you're from the Pelani now, but mommy has 7. I can't so cold no, I can't so 3. Hey!
And you sa ko obi ma sa wo 3 aka ho. Nyame. Na me be wa ma. Wow. Me odi e hwenkola ne wie dachi bi se me besra wo. E je se wo 7 no sompa ye beba besra wo. Me fa na number ma me. Me phone number to ho. Ye be da ba besra wo ate. If you say first one no wa 4, second one wasa wo 3. It is say obi ane ye dia wo twa wo mpoa. Obi ane ye dia wo tete wo obi a wo nsew no so de ti awo no. Ene hwe onyame am na busu say tam. Me gina wasem yi so na makasa de a kire wo ba bia na se ba ma bia wo pa wo. Se onyame masa adom no de dum wo no enum sa nipa no. Obi a wo su ye de a wo twa ne mpoa ye de tete no ye so waware ya che ye friend wo bonyini se de hana nyame come through for hana no ai na wo so wa come through for you no nyame nyina wo testimony yi so wo nyina wa dance die yi so na won chechire sa nipa no wure na nipa na koma nto ne yam ma fa wo number sompa ye beba ba besra wo why yo oba pa me da se enkomo ye de anopa Sompa Rhapsody de testimonies na eba no ano ohye 0260196064 and 0260196065. Imagine one more time no me say ka unni man ka ba bompayam mu atamfo so omunya kwantenti you because apono no de nyame obeto am wo ma hwebi obeto ni say ya. Hello Akosua. Yes Ma fam be me tia obi meje osu Akosua ababa wo ya Yami atano and nine asna me and some. Yami sram papa. Yamimbo and Colano who bind and Pamano. Amen. Menia Diamano, no promotion in the trap pine. And she in the trap pine away the nation or a bad thing I can see Yami. Amen. Yo, Akosia, I'm a baby. What Kasama at Toma Pumaso? Me yo obia. May you good and clean counsel may you good. Na me you good. That's a wood the puppet chair me car, Kosia. A silly me to me free my woman. May a sound for as uncle for na moye pa, but obia my dear Kakrabia na shiwama. Obesia, I go with them. I go with them. I go with them. Emma. Yes, soon call your brother, ye capra. I want to mean free Wakumam. Down, possibly. And to know what some number say no, are coming. Now, my dear Bakun so crane say, so will you be away ye? We ye papa will boni pa. And non chasing the pebiate, sir. Tiasiasa. The can't and non chasing the pebiate, sir. And so will you be our papa? Mention the Musa di Panoso Baba, papa. The big. Eti anti de atoso miensa wo ye papa why am nyame and why am a wan kasa wo hu amen mo eti sa wuti asiasa se de nipa ne besi ayo so obeye boni ayo se beye ni feo se anya ni feo anya wo hye na momu no sa wo ye obi papa na wuti mu no so de wa ye nti no wo expect se nipa ne beye wei de na de bia wo benya komayare Akosua yes me po dia sa adwe no eni ni tim se me ya o papa ntu so ba ye ndi ana de eni me trim da me sa nya me bo me na so me ya o papa na o baba papa de bebi abo me dimbone ade amenye ya kwa na wo ye wo kana sa bibia ba na wo pini me se na wo se na wo nu de ne se wo ye nipa ne papa nti na ya wo se nipa ne nti me nya wo bone yes mo entisa the fact is why you obi papa no chese nipa no nipa we de mayama no nipa we de me ye me ena me talk ama no ena me tell fie ma no ena me ye say ma no entidi ai eno nchese nipa no ntimi nya obone efi se ne wo ye ne papa no ono kwa na be ye obone Yesu Kristo na Judas nka na suafo no ho Judas mo enyo ono na nekofa fish ne ade ma omudi ye sika nyina na nye Judas ne ade ma ne kuta enyo wan na koyi ne ma nye Judas it is a way you be papa the first way you be papa and chasing the pan in your bonnet. Men first I that be a tribute nipa bebreno or more yano I am say papa na my yama unintino won't expect us obey any bonnet a wrong the fact why you be born in chess assistant the panacoma will be a wakum fee or wakum fee will be a wakum fee or wakum fee but I know some chess or papa in the jay. If it's a papa ni panti na wo ye manyame e na wo ye ma wa wo ho if it's a one no papa ye no ne ye wo fe
eye wakono eti kwa abefa so obe respond bia eye wankaso wasem amen me da sinana ya me shira yo mama obi agina so ache hello mami auntie me pacho na me mami ben me hia na anopai me pacho mami ba ko auntie ama me fram banka mo na say ya wunya ye ahoma ne so aye hye minyamo kafra na de wanya ye minyamo Dese, ya Islam. Amen. Wanya mo kete. No mo kwantu be kwani kama mo. Amen. Mama eni yadda. Amen. It's a mo de maye no. Amen. Amen. Na me ni ni se. Me ya yare fo. Miss Pana Corn, a Munabu. Oh, now I do you. None none got to food. I will a grown son, and I mean, it's not to me, clean me number. Come out, continue, Musa. Say, a idea, I teach of the car. Give me the Inti achina ikunde wuye oyade eske amo kan se sister do that man kan na here na mi so afu mu na ya o eno mo se ama o sana ko ebu inti ji se ye o tell you ati aso bi an ko fa se ko da ele me ni ba fu di kura di sa me ba wa bu shira na na me si bo da bi o e wo settle woni na e ma ni ka o enti se ni ni ko won wa ju ma nya papa na me da ni ni sta ko ya ni settle enti ko ya bi ya enti doctor no na ta se ni said mi de se ni no kra no wo ya yi enti mi de mi no ma jo ni kakra Ege asọ́nà mi wo mu no ẹnna ti sèbi bẹ́ẹ̀ fà bẹ́ẹ̀ ní màmí ni mi eti na ọ̀bùa mi ẹwọ mímu osèm no ebi tẹ mímu osèm kúrò ní bọ́ọ̀dì ebi tẹ mi kọ̀tọ́ 7.5 6.5 5.5 ayé ní òkúra ní 5 million eti na ní bọ́ọ̀dì. Eti sika no fanti se me ma ne se kope e wa sore ana me ni wo enti ye ka so na ye chia na e na di sa no mo ana na odi share mi sem enti odi share mi sem no na e se e yi obi an so na se o ma wa di a o kese obi se e na me di share the bag ro not one say so bi akobo sister no Amane, say, Odia Manchita. And I'm saying, Nothing again, the who ya or boss, Mr. Namania say, Odia Chelsea. It is almost friendly. It is done, say, Amino, say, say, Odia discussion. I'm saying, I just I na omane attention 3 million we go to no yo papa ko ko and you cry ka to no mama no kwa sa mama oh it minimum summer sister minimum summer and the obisa me na me 6 million then only sister no so ni kuri e ba ko ena ofobo ni kuna mani na ni kuri so bo sister no I'm not going to my family. It's a money to get a friend. And no, I tell you, so I give you who you are. And one kind of friend. Oh, it is one on February. Oh, I Mami nka we hye nyame timi hu se mami no diska na ma wo kra na wonim se obeche wo ska na wani nna ne so meboa
sa etinyame wotimi fa nipa bia so ehira wo bi enti se na ono na wode fa ne so na ho aba asem na de ono bo na kwa akote na de nsembe mema ne ha wo bebre onyame no a wode fa wo bi so no obesan de afo obi foforo so e de ama why enti mani awrehuo bebre de okokan ye no de okodi konkonsa na mo no an carry ne own burden mo no an carry ne bone ewiase de wudia na no an na wutwa mo no an carry ba wo de ka kire urade se omo a one fa che na onu nyame na wo hwe nipa no se de wo kan obi a wonnim no akoma ma ne be ye wo papa no se ne ba bi efiri ba ye ne bi emfiri ho ama obetimi de afa ba bia abre why ne mo akoma mu no fa che nipa no why fa che nipa no amen Oshra pa ya da se ne ye maame nyame nsa wo yare maame mo mpa ye ma nyame hu mobo na wono na wo san yare no won manifesting healing grace e wo nipaduam onyame mfa ne nsa nka wo spinal cord no na won heal you say ma won twa duro biem fi se de nipa ntimi nye no eno na nyankopon twedi ampo nyankopon wotimi ye onyame nka wo ye maame na won ma wo hu sisi wo so no wan dan wo bia no ama ya desoa amfa ma obi a wonyame agya nyame oba ene nyame nkonko ne di mu nti amen. Hello, good morning mame fa me number no ntudwa 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 mpacho mintio nyame adom me pacho me papa ben me hye ne anopa yi the mama is apam central region you okay as Apam Central Region you na no yanga sen anopa me ko evangelism abra be beta eba ne si ne danso se video anta wanda ye na dada ha ke ne mu ya o kan de ba bi de na mi ti o TikTok videos ne a de ni ti pa na me ti bo ai se mi wo lo bon dia ai se ni peseta no pesna na mana ka me ti ni se se bit ni aboa e pa ne okay me pacho mede o pesa wo kan na yemfa your client service line e ma wo na ka me pese me service bit media man na me na me no akacha direct ka me de bajipa okay your line ye 053 wo de meka enti wo de fatos wo bi gina line so 053 1886216 ai etu de fato so mesa aka obi gya line so na memfa no but mesa aka why me dase ai meto me buase meto me mate me na fa number no de wasend ya ma why yo me dase pebre memfa de waba. Hello, good morning me mami ben me shiani. Your friend is Sister Glass. Yo, sister. Yo, sister. Minti wano pay. Ware 1993. No. In Yankalame and son. Me no baba. Let me turn back to me. A bear man to me down Kalana Town and man home. No, I am 2020. Na me kun yare no film. O film audition. Na tama ya kwada kwalibu. Na audition for na no so niska. Na me main film. Go film no karano. O mo ya sa. O mo be phone no kwalibu ba ya me afina ni mo ko sira. Kala ni se de o. So mo ko ye yi. Audition for no kala ni ko yi phone. To see the phone ye Jana and Colani, see, and obviously, about German and Colano. And on Colano, the coin, you see, now she's on a stroke trainer. You see, I'm a year, I'm friend. Why would I hear the young fellow? Daddy, it's in Colana, the same. Sabra, now we are okay. See, and now Chinas looking at you. It's in Colana, the same.
afro mo so mo koy o mo papa yi na mo koy so mo koy ankola o mo nchiste dia anya yi ni bi so mo na ta la kai ya domwe ya ska mo say ye na eka na hala ni chia eno echi obi a ma ka hwe anso na fi so me yare ye 6 years in 2020 and this is happening this is not the other shame ni me yare no na hala ni shame this is so free omo ye yi guys last year hala na try no say we do am papa de na so mo na omo koy a o se yesu bi bi an go si to ga na Don't have more. I'm standing to us with the answer to Ghana. Some more gentlemen, I have seen yes, I own my. Me, I again see had Uncle Crayan show. Now, almost in Crano, Busumi be almost 50 cities in Rana, not 50 cities, some family, no fine day. I'm some of the bomb. Omono de bomb, bra. Now, Crano, a 1 city band or Modema. Ebra wo she e na wo so wo yare e na wo da ho no se na omde bre omde mai obia na hwehwe meta jai man kwada na nkasa na som ne me ya ntimi mu mate me bom pa Canada ni mi su adane usu so bu sia na me no obia ni asem me no obia nkasa da me no mate hwehwe Mami, unim. Unim. Mate. Mami, unim. Yase. Ebusuya wonu omuti odom ni asumdwem na wukunu free mu. Yesie no na wotwe da pepepe chi na yare ebo wububu wugu ho. Omo koye ye no kro mo amo amane. Ko wiase obi amusa wo ho te se kapre kro obi amfa mama gitum pa se eya. But the minim ni se abusua no wo ye wo ho wo ko ware iwom abusua no nye wabusua eye wo ho obi a wo ko ware wabusua ma mimi kunu abusua me ye wo ho me ye foreigner wo hu a ne funu nya me dia se de wo kunu wu ye ne funu nya wo dia yi abusua na ye de o mo pe e na o mo be ye mema ne nya wo ya efi se eye wo se esese wo mo ye bibi ma wo anansa esese de wusi ni wo mo tena wo dom ni asumdue mu nti no esese nka wo mo soso no enka wo mo da suban bi adi kire wo da bi memfa nu nhye wutim one thing na etimi ma oyawudie eba ya bra bomu pa wo bra ya na ye bra ye hwe ni mu so obi be ye bibia ma ye unya de hye wadwunum sa bra bomu obi an ne wo ka wo ho tɔ papa se wo de hye wadwunum sa abrabo yi mu obi an ne wo ka wo ho tɔ pa but ye wo se wo bi di wo ka anasa wo ye papa wo hwe nim se wo ya me ye nti nipa ne ntimi nya me bɔne ne asase we so wo bebre wo ware wo abusua mu bi mu a wo na wo ye wo ho wo kunu firi mu a efuru no nya wo dia e abusua dia abusua no beti e ma bebre o mu kunu no mafiri mu beka kire wo se besi nne be ma na abusua obi ne ho kura wa fra busa sankura no ho te sai da obi abeka kire wo hia wo ba wo ye kunu ni bia obeka kire wo se me kunu firi mu no obi ampo na enye me kunu nia anasa obi ampo mfaafo mu sa me se wo ho te sai dodo na abeka kire wo sai abusua no wonti obi anka da fi se wo no na wo ye wo ho nso de obai woni hu na de nso woni hu na de eti ene so mo de hye ne ko no mo se they don't want to have anything to do with you a oba obra okọ wanim mentete wo ho eni yawo if na wo hye ni mu se de na wo si ni wo mo ti odomu nti no eni kwan se nko mo treat wo sa wonu obi tena wodomu a eno nche se wodo ene be yiwaye obetimi ada wodo adi a kire obi na wo de wotan ayiwaye e ka bra nyankopon krase ye de bia ye no onyame no obo ye ne ye de bia ye no odo no woda na die ye de wotan na hia no odo ene obeda na die ye ku no e crucify no na nyame ye de ye nyame a wo ne yemfa nyewo etimi sramo mo a mo ye obi papa na ye mo se wo papa na wa ye ni nti no eni kwan se nipa ne ye wo bone ne e ye wrong mindset eso nyankopon ode Adam beto Garden of Eden mu no na bone be na oyeye onyame de Adam ni Eve ebetena garden ho no etiefoi e de bone na oyeye wo mo yo kan ye ne se we menni dia ka nyina ye wo dia bonsam ba be de fe onye bonsam no mu kotie no nyame ye Adam and Eve papa nye bone no mu di yi na ye enti se wo ye nipa na se wo ye obi papa na ode bone yi wa ya e ka brabo ho menyo obi papa na papa na wo ye no emfa nhye wutirim se maye ne papa nti wonti menye me bone da e ye wrong mindset ene me pese wo sesa wadwene me mfa ne ye waba e wa homa no so hello
Hello, ma. Good morning. Good morning. Me pacho mi ni abe na meshiani. Pacho friend mi na do mi kata fi plan. Nana, mami ntie o. Na no pa mi da se pa ni ni ede di kan mi ti. Mi tie bibi na to e do beto. Na mi da se pa wo pa wa chwe. Na mi ni ma wa just 10 years. Na ma before me worry ni. Ma mi to mi fo mi dey say. Awara na me ko. Me pese ma worry tintina me ma mi ki. Enye me busia. Ma me worry on chepe na me ma me free. Nti mi wo me be di kan e se ma se na e se mba me hwemi. Na ma atiti a me fie mu. So me juma ye foto ba se na me betra me asina situ sinya me. Se mi ko shi dem te sa kwala. Man ka shi ni kumba na me bana mania. Ose enye shi ni twaso. I told you ko dry my son to some yamon ko shi dry because ni ma se ni the PC. En kakanta kama yamia dunia kate tuko ifi. Let's my inti. Ma me fa kwala na pita me ba. Ni wali 10 years ma. Me bi sheni bi ba mi ga. Osi akwala me pacho me bo. Akwala no free hin, ukofa ni free hin. Ya baba. Ukunu ni ababa. Ai. Wona aka sa opese obafie ho anase ukunu na de ne bae. Da bi ono no kofa ni sa kwala ni so opese obesraye. Nti on ba besraye. Ah, okay. Na me penso. Akwala ni ba de ma no ni enti kama. Ebe ju bibia, ma akwala ni ba ye se ni kura. Ma mu kan se vi ni won kwala ni. Ni kuma me ni mba ni 20 cities. Ma enu na mba be didi wo ni mo ko school. Ni ko Bible so from ma ni me fi san community ni tinga kasa. Owo bi ma no ka sem se mi ye ni bri ni ya ho ya. Na me na me ba be ti o mo bi chi. Ni ko so bi ba ko me se for the some me any ni bra yiri se comedy. Obo ni bra yi ni bia ni edi. Na we chai me. Because any bra bi ni man first na no ni. Ena na me bisa ni bibi o yema me. Na te se ni bra man ni ate ma. And na me di ya de play wo me mu ni to no opitika. No dia kom na ni bra na me yere. Na to de bia. No me ni ska ko me pa ku 15 to the podia yan ko ya ma me ba na me yo modi. Eya. Oba mede Dabi enyesa dabi wan hukun wan hukun ah okon no wan kunkun ni na be ma no wodome no a enye wo ma na wodome wo mo be ma no se wodome no a enye wo ma na wodome wo mo na be ma na tie o oba tie o na tie be ma wo ne te no wo hyew be ma no ne te no wo bo wakonhoma o ma wo ho nkyere Bema woni ne te na wo ne wo ti odom bibia mu kama. Ne wo kofa ne nua ba ebetena fie ho na wadane a. Wo fa we honam. Wo ku we wo honam ani. Bema woni ne te woni ne hia ne wanche wo se wo ye timodenfo. Wanche wo se wo ye nipa bone ni. Wata wachi maboa mo ho. Ne nne se niema koyie mabete ne wakofa ne nua eba aba. Ne nua ba ne ba fie ho no a wasesa se se wodi ni sika mom be hye ne nua ba no ene ne kunu ene ne ma wotu na wodi we adani su ne no me sane yeko wo strategy ne nyewo sane yeko na hwan na ne be ma no wapam hwan na ne be ma na wakoware na wapam be ma no pacho wanya ho ade no na mi fi pe maybe me ko catch Debi a me kan se ko catch ba de mi busan se be ma no wanya ho ade no ye me ho ade enti se woni ne wapam me boa Mampacho ani. Samane ma apam kurafo. Saman no e ma apam kurafo. Enye ne se wo bedome no. Wo dome na yere. No, ina make us me that was because me ye wo makum. Debi. Debi David can some be was is there not a cause? Is there not a cause? Me de your client service line betuja Mr. Freme mi hian. Ma me ne won kasa. Me mawari for over 20 years. Makunwa awariye mu pa but ne nyina nya me de matamfo hye me na ase. Makunwa awariye mu but ne nyina nyankopon e de matamfo hye me na ase. Ene me fi adwo ayete se heaven a e wan asase so.
If we say the authority aware and Miss Sority I me pacho me the number nebe mao 053 me the fa number 2 mami my phone number me am free why jai suno and do me wukunu da woni ni nyina mo the same team and di ne ho ya wukunu no hia moa sori gina ma no eti na wo ye boafo no sori ne gina ma no obede ne ho na wo so wade wo ho na wo ne o ma wade wo mo ho e de na nyankopon ntimi nye wanwaro nyempana twe di anka meka se watwa wrong meat na so akwakoye wo ho ade ono wakwa apam so obedo wo ayi ne yemu ene ne enyemu no apam no esese wodi so apam no esese wo ye nti bisrawo enya na ho tan eto da bi so ade eto so mienu ade bi ebesi bia se wo ye obi a wotie program ya da bia meka se ade bi si a memma sa ade ne nse wo ma ade ne ma wo hunu nyansa wo ye oba nyame ye wadom wo nkwada mienu enya dia wo mado so bebre se gisa wotena ho na wukuna ba be ma 15 cedis na wadidi a ebra so se won so wo ma wo mu so na mi ye adwuma mo etimeti ase so long as wo ye adwuma no a wo betimi ato aduane edi ato bi ama wo ma edi e dia kyenkyen so no ma enu ho no hia wo mo se wo be sore waka aye adwuma edidi ato bi ama wo ma edi eti se mfiri ne ho kora ama sabre ya because abeba emfiri ne ho kora amma sabre ya ebre bi bedru ebeba na sabre ya wo kyenkyen so kopem se nani beda ho no wo no hye wo ho so memma no ade ne nkyekyerew na ade a menya bi dane se wo behu se wo kunu misbehave anase wo kunu bo watrimoden anase wo kunu ye bibia enye na wo begina ho na wo bedome no na wo be curse no wo be wish ni evil there be woni ni nyina mo the same page mo ye team bibi na asore ye tia ware no onyame bema wonkodimdie mefrew why na pacho bati medase pa 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 hello eya mo se number na me bon tentem we dia mato me boase me nua ba ba na me hia ni Ma, good morning. Good morning. Yes, this is me, Teresa. Okay, Teresa, where are you calling from? I'm calling from Volta. Okay, Volta region. All right, let me hear from you. Thank you so much for your word this morning. You are just empowering us, listening to you. We are just enjoying your talk this morning. And may the good Lord bless you. Amen. For the work you are doing for us. May the Lord give you strength, more knowledge to do it for us more. Amen. Like some of us, we heard earlier, I think there are mistakes we do, we will not do it. And I thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you too. Bye-bye. Bye. God bless you. God bless you too. We thank God. Say, yedenyamia se mutia enya ensunsanso de ye pa no. Your friend radio get results. Enti Sompa Rhapsody. Your radio counselors, ye tufo, ye ma kwankyere, ye boaw, na wodi wanamo asisi ye. Enti mamensanka number ni bi mo bi gina homa no so 0260 196064 and 0260 196065. Me fa calls me ensa na mewie. Hello. Hello, mommy. Yes, Obapa. Good morning, oh, mommy. Good morning. Because I'm afraid we didn't just Yo, just and then the can meet you program, mommy, and me show be Amen. Anna, you move be any that so they be an arrow of what shall I come and mano. Mama, you need that so now who to so be. Now, what's not minister Vinchamami, free one year me come up. If you need go to see our more friend, and I may say, come in the bad fear, me up in edgy and a year of 1 year. Says you can't obey you, so when you yes, you can even have us, mammy. A bedroom baby, I mean, what should me dine car, me be I was saying, any mammy. Let's see, I'm a bomb, me bonnie saying, Uncle Pong, on you to say Joseph. I mean, no more torn, no. She no could fear fear no. By a prime minister. Nina no munina ban and I said the degree. The bomb by some quansha and no would be money and Yankupon and Boami. No, the Vivian, no, what me here to Massiano.
on Sherman, Mamma, and Guasi. No, you Mr. Joseph. Amen. And I mean, I don't know, no, woman. Ofro. Na me am nso mo say ye mi o. Ya ko to asan. A sheme mi nyandie. Na mi so bebre na bie nya wa ye. Amen. Amaye. Yen so a ye ni da so no wa manye ni da so ende so. Matenti ma me woni made ba ko me nim ne se me firi abusua na me fi mu no sa bre no me ma me na me di kan ye adwuma che more than 20 years ago nti me nua no nketoa me na me hye wo mo na papa bi ma me nyansa bi wo se Akosua ye die wo betimi na emom no ya afasika ne bi sie sometimes so wo abusuafo mo da wo nua no nketoa enam se wo pese wo boa wo mu nti no wo bo se wo pra wo ho nyina na wo de ama wo mu na ukura no wo anya bi anto ho eba sa omuyi uboni aya eye wo ya nemo ha wo muyi uboni aye ana wa ho hiahia mu no na wo hye ni mu so mo beye bibia ma wo so ma anya bibia ma wo a na de awerɛhuo die bi ato wo so eti mesre se nyame ye wadoma wo ye adwuma ye wo mu bu nguda mu yi de anya se bia wo hia obi hia mo a wo ntimi mo no na emom wo sika ne ya akyem de wodi besie de wodi be hye wo ho ene de obi besre wo a wo betimi de aboa so obi besre wo na ye 100 cedis na wo ho ene ye de boa esa asa wototo abrabo sa e betimi aboa wo se de be ya ema wo nkodi ya nyame be hyira wo be ya okase wo be hyira wo adwuma so na emom de obi ade ya obi ya na fa che wo anya ama wo mo se daachi bi wo mo meye bibi ma wo ye ma wo mu fi se wo ye obi a wo ye adoye you are a generous person ebere bi abaye papa ma nipa na wo hye ni mu se nipa be reciprocate anase nipa ne be ye sa papa ni bia ma wo no da bia wo nsa be wo fo me be mo odi ya wo ye papa ye te se de wo ye amanyame no wa ye ama wo a wo ho de nipa ne be ye bia se wo be ye papa se wo be ye boni o de nipa wo dua na no na wutwa wo ye papa wo dua papa wo betwa wo ye boni a wo dua boni wo betwa nyame nhira why amen da se memfa mienu na fe hello. Hello, mommy. Good morning. Good morning. Me pacho mi nua ben meshiani. Me pacho me de nanaya o me kasafio sima na. To be frank, my brother my father mama be bring. But the time me to me crowd already because of my time being identity. But the time me started just recently here and me started to meet you me can't dey nyame ayama me baby and bomb price na metie man Akosua go Peace FM eti time me ba beti mbe hu Sompa me tie so on the day anyway na the serial kra bo na ma me tie Peace FM the day I me follow the captain but to be frank and send me a message and me a me faso amenya and within short time me me started to meet you amen na onye wa kuma so ade amen amma won kwa tintin da bo em ko sun kun ni se ni aye ko na nyame nhira wo pa me so me da se me fa di o twato kora na tiefo nyame yadom kina ya to so hello me pa cho me nua be na me hia ni we dey wadaruma o voice no wo fom pa na me pacho me doing the concert yo wo free he me presentation and opinion show amen I'm okay no me one we dey on my church because our we no be chocolate na me me dey no chairman meeting so me dey pan dey no no dem no me place me can feel we dey na me no no na there why not religion? I can be beyond the way I can do that. Let us see, maybe not them and others for me. If you have them on an or manisca. No, or more film. Hello, meet your pa. It's not or more film. It's not every baby. No, the only a job is you, mammy. There's 4 years when you look at him. Nine. Ayalisa Edichi maybe I'm not maybe something was say I think I'm really feeling oh because my father can bring and call our yafe na me dia kuma pa e na call our yafe na say na me say my bre na oda so wari ukunu no
Okay. Now online no call hospital almost say saying. Na call hospital omo ye bia the me. So me call asoria which guys if be man ebusua. Okay. Na me catch be man say ke dey a omo ye see ebusua fie me. Ene be na me so me ho go so me be man still do this. O si de do ba no pe ase na o de be a hye me krai. Yeah. No ko so me ba ko. Nyame besa wo yare why mame mo mpa ye ma se nyame wo hu mobo na baby efiri bia and go back to the sender. Baby efiri ba ye bia de obai wo mefa na ade na sama waka se de nipadua na no anu otwa na nam se wo ye papa nti papa na sese wo twa so aba na boni de ni kwan se wo twa ye gire nyame asem so na fa bom paye o se se usu frem ya meje wo so se ye hunhum mu ade a onyame ye hunhum ne sunsun mu nyina agya obekasa ama why me da se nyame nshira yo me fa na me si me fa de atwa to so obi a waba hello yes Pacha asana kana mi do. Ah, me da se ye flow say Me da se. na ye flow say Pacha fra mi penyin we ya ta na Pacha. hey penyin kakra me so me ye ma enta for mami o Pacha. when you feel say Pacha 11 years. oh 11 years oh penyin me da se wa frɛ wate Pacha. chiao mami ene papa mami wate Pacha mi papa di oni ho. wa ba mami wo ho Pacha. ya kacho mami se wa bo adwuma pa because ntafo mami de yenye easy chia no mami wate yo thank you bye penny bye na ka be penny chat you hello me ba chori e fra we say na ka ma wie kra na so de ba me fa wo chat na second service for me ba cho me nia be na me share yo e fa mi ka tin kwan ni wo man from o sam to bru do ne ayo me ba cho ma mi tie wa no pay ana pay no kwan program ni de boa mani awarifu ya de wadisha wapi amen na asma na baba wa yikan sabu se ya ne manufu ya makwaware afitu ya de mo ni de bia ya ne mo ibara kwaware to ka chere se uku eyo de bushia na bra o kan sa no do akoto iberiman so iberiman so de ni to agent satan dia na dia go fit through o via se ni die adia go sam ni de take through ya ware so so kwanya o go sam na ke ko through wa e ko sei o ba ni iberiman no agent ati aware ya yo fa yo so ka de bi o nipa nti se do afutu ko ware a e tru se fauku eye wabusua ese yi wabusua fo bada se na dinu sa isi wata e beyeni ni wadi ni dima yibu anka mo amen daddy me no ya adwene pa nipa de wo ye dai eye ne se wunyame wo ye dai ye ne te se wabusua nipa na dwere betimi asesa anytime hello me ba cho ye phone say me ba cho me dingi Mary yo Mary me do be chat to ma me ba cho me da wa sin shawa na number okay me ba cho wo line no kra me na fa number no na wo line no na enkoyie e ma me kra hello me ba cho ye phone say Pachi Femi Emmanuel. Imama me phone chat na me kase me di mo chia no pay a me bre no be ko Ima free here. Mommy me kase free amasama mommy me pe mo personal number no. Mate. Me pese me mobi. Mate etu de me de betu dwa se enti mo mo pe number no mo nyina mo mfa why yo me da se pa na me bre no ne de akwa me ntimi mfa
course ni biem na memfa greetings ni birthday greetings kakra emra atiefo ha na me de Sompa Rhapsody ni besi nemom me was special greetings bi a me pesa me di tudwa Professor Joseph Osafo-Adu amene ne di Sompa Rhapsody hu dwuma ne ho kani eye maame Mavis Osafo-Adu na no memenda na eye ne birthday ye na se kam di mfonyini ne mama me nhwe mama hwem akwada hu da chia na nani age opani twa nani anani raho mara hu sempa na mi ken mintam kese na mi bosui me mranti bremu mentie futu elamina binyo mranti ani mabawa mutie me akama yesa mudao Kama yesa mupen sukuye ma ufodi mikobi na sukoda boni semti manyire mi wensu de oyi medi kwan so mayedi kan be de achi ma fo ye tiefo dwumadi e friend Sompa Rhapsody no memfa enchia kakra emma nipa bi na fe masori so Nano memenda no na Reverend Professor Joseph Osafo-Adu amene ni di Sompa Rhapsody hu dwumai na ne ho kani ye maame Mavis Osafo-Adu na eye ne birthday eti what the special message esuma me say men kanche no say happy 51st birthday my love. Happy 51st birthday, my love. 51 years of you in this world. And I still can't believe how lucky I am to share this life with you. You are my soft place to land. My fiercest supporter. And the most beautiful soul I know. Hey, Reverend Prof. Say, oh, Raimo. Wano de. Hey, we are because papa don't know. Oh, so you was it to her. Yeah, mommy Mavis in tea. And yes, I'm getting what done a year rough. Or say, you are my soft place to land. Hey, hey. Abner Ruthie because Aji. Hey, Reverend Professor Joseph Osafo-Adu. Say ye prof mu psychology mu nko ane age mu nko o ene asofudie Pentecost asofudie nko o oye lover boy or say oye you are my soft place to land, my fiercest supporter, and the most beautiful soul I know. Every line on your face, every smile you give, every quiet moment we share, all of it is precious to me. You have made my world richer simply by being in it. Today, and I said that was Saturday, I celebrate you, Mavis Osafo-Adu, the woman who carries so much love, strength, and grace. May this new year of your life bring you everything your heart desires, and may I have the joy of standing beside you through all of it. Here's to you, my forever love. Happy birthday, yours always, Osafo-Adu. Hey, dear mommy, Mavis Osafo-Adu, belated happy birthday to you. We wish you all the best. My second one no me enne de we de ne birthday ni baby chef enne na ye the birthday. Now baby chef today is your birthday. Happy birthday to you, baby chef. Yes, Yankupon Shan and a bambo at the Maupa. I feel when you're managing Shawaman and Yakasi, baby chef, wherever you are. Already a bucket mudia with the Muslim Kokra. Ain't baby chef who will be and your birthday, special birthday. And your day and chest from your day mawo. You are such a fantastic young man, very hard working. Onyame ensha wo project kasi a wo de asi wani so a wo ye. Onyame manenya kasi wo mani friend munyam mu kwani munyam mu. Onyame ensha so. Afi wo ma this year's edition enya bigger than last year's edition. It's baby chef, happy birthday from Sompa Rhapsody crew, from myself. La Dolce Vita 201.
Ono ye La Dolce Vita. La Dolce Vita. Last year it was amazing. And I know this year, me review. Name on baby, I will be a minimum say La Dolce Vita. La Dolce Vita. And I'm saying 2.0 and I say 2.1. Me review. I'm saying 2.0 or 2.1. Yeah, correct me. Name on assembly in an say. And then a baby chef birthday. It's a special birthday. Finally. Professor Henson, your name no as Africa's most influential marketing thinker. Na Professor Henson, what my dear University of Ghana Business School. Na newspaper review was Sompa 106.5 FM Accra. Many board daily graphic so I mean who said or that one I'm say this is amazing. Where the me and former lecturer graduate school, University of Ghana Business School, UGBS. Which is a global academic ranking organization, Alpha Doga Scientific Index Rankings. Or my name is Professor Robert Ebo Henson. Professor Robert Ebo Henson say our University of Ghana as Africa's #1 marketing scholar in its 2026 ranking. Prof Henson, baby, I will be a good lecturer. Me there, which my day will make impact park here. When I saw your story on the front page of the Daily Graphic, and I'm saying, "Wait, mami wish me ankasa me Professor Henson, your name on Africa's most influential marketing thinker." When I mean shra, cause why you shra with students, cause why you shra Emma eti4. Me kono Sompa 106.5 FM Accra. Your number ye di ye jumano. Your client service line. So person won me kasa. Said I won't say obi afro me pese me di anti Akosua kasa. Me pese me di anti Akosua kasa. Me pese me di anti Akosua kasa. Eti bebre fre. Enti ofra na mama o time metimi ne wakasa. Metimi ne obi ankasa because at the same time ye adwuma. At the same time say me show me kuna say me show me ma. At the same time say me san somwo. And at the same time say me nya kwan so ma me ho. Enti ofra me number no be ma Jeremiah actual time I will be frame ya will be nyame. It's your client service line no 053 e be kranka send the WhatsApp message 053 188 6216 053 188 6216 053 188 6216 last time 053 188 6216 na one me akasa ena utie Sompa Rhapsody a etore bi mpo a sa wo problem na wo so one me beka ho asam na ya solve wo so etie atie dwumadie no every weekday from Monday to Friday 8 a.m. to 10 a.m. Now, a big crowd how na a da so no. You don't need to call me. You don't minimum situation be as a frame me. But a be how would see program ne krana and ubenya and TFA your radio counselors. Many Reverend Professor Joseph Osafo the ebe for but at the same time near client service line was sending me message so I time I will frame ya ebe. Ya frame me nyame shra no. Akosua ago Aboagye. Ubetimi frame Akosua nshra. Your radio counselor. Me dia sede ma just hot kinke so omobo me chidom and a pepsodent and so womujine mu emame meda Augustine ase wona social media no wo hwe eche kama sanso na me producer Jeremiah Simpson oka ho ena no achi nso afia eye Forson ono nso ne obobo nyo ne de bitmice any hodo obobo nyom ne kama obobo voices kama pa we nkanya wo nka sesafo ne beye kada safo gina machi but enye hwe nso aye adwuma ne kama pa anti meda Forson so ase se de was streamer and DJ at the same time. What it in pa? Monko so want it in safone